Ladies and gentlemen, Jabulani Sinyato here with Maris Liru, and we are bringing you news that is making headlines in and around Rustenburg. Now, there's a man who committed a murder in Pella, just outside of Boshoek. He decided that he's going to disappear from Pella and then go to Meriting. So the long arm of the law finally caught up with him this week when the police went to Meriting and arrested him. It goes to show that any crime that you do, you're not going to get away with it. Ja, well done to the police on that one. Dan van my kant af iets wat regtig 'n groot impak in die plaaslike gemeenskap gemaak het, en dit is die moord van Santi Botma. Nou haar twee moordenaars staan Dinsdag, komende Dinsdag, die 9de is hulle in die hof vir hulle borgaansoek. Dit is Corneille Engelbrecht en Rolien Hatting. Hulle word aangekla van moord, roof, voertuigkaping en dwarsboming van die gereg. En die staat gaan borg teenstaan, maar as enige lede van die publiek hulle ondersteuning wil gaan wys aan die Botma gesin volgende Dinsdag, en ons hoop die reg sal geskied hier in die eerste stap van hierdie regsproses. Ons wens die familie sterkte toe. And last week we did an article about the sad passing of Sergeant Ngobeni, who was attached to the Rustenburg Magistrates Court as a court orderly. Now, this past weekend, she was finally laid to rest. We've got a small article about her funeral on page 10 of this week's edition of the Rustenburg Herald. Dan het ek laas naweek 'n besige naweek gehad. Ek was daar by die King Prize Race to the Sun wat by Sun City klaar gemaak het, en daar het Jaden Terlouw en Samantha Sanders koning gekraai. Op ons agterblad het ons 'n groot artikel met 'n lekker klompie foto's. Daar is ook van ons plaaslike lede van die Rustenburg Cycling Club wat deelgeneem het. Net so terloops, hierdie rit is 160 km. Ja, So dit was nie sommer net 'n vinnige dingetjie nie, wel gedaan aan al die plaaslike ryers wat deelgeneem het. And I'm going to leave it there. There's a lot of things that Maris is going to talk about, especially concerning the winter, and then we're going to close it off. Ja, julle kan sien vir die eerste keer het ek 'n lang ding hierso aan. Vandag die koue is op pad. Onthou asseblief ons viervoetige vriende by die DBV. They are local charities who are coming together for soup kitchens. They are asking for donations of blankets and clothing and all those kinds of things. So keep your eye on Facebook, on our newspaper, more details there. Please support worthy causes. Daar's baie mense wat nie so bevoorreg soos ons is in hierdie koue tyd nie. So asseblief ondersteun en gee enige borgskappe of donasies soos wat jy kan. Anything. We'll see you again next week. Thanks. Volgende week sien ons julle weer.